It was an honor to represent Emory University and meet His Holiness. Emory zula lobchen ki kutsab chete konsatale lama chola jega shuju chunga te hachang ki kapuchu konsatale lama cho ki duwa miiri ki chedu jiden kunkyab ki samlutang tempa the duwa miiri ki yongla keche yimba sungso labardu konsatale lama cho ki Emory lobchen te ni ne shunge namla shiyun kokop tunte soso zam ma yimba shenpen ki zamlin chi tang chulu dami ko shedo cheshimba te zamlin chi la shide yongwe lamka chikputi yimba sungso to peaceful existence together as humans. The didn't Emory Thorin lobte Jinkyong gitane the president da na shin shengi uti provost che ani genzel henzogi that sozo kuna to sum that Thorin lobte cheka leje the yunamena sum did kamon che jaga cha che that the cha de Emory Thorin lobta ta kamon michi gitawate ta lob mangboring la cha de ore kan shuwaina Newton dunes ne and Emory la zula Lobenki ta kan kedo pabe zula Lobenki center to Siena the presidential distinguished professors that it Emory Thorin lobte chik Loben chamber rank center le de ore chatandi into ane chik delam shugara that yowati thone ani Emory Thorin lobte thone ta chik shen da de lerim getchimbo cheta ta chulula mate pe sangchu ta kyamro mo chiki gongse ali je zamling yongla ta shen le chik sangbu chik samba sangbu kesho de so ta mi rentang ki kesho de so chik yongwala shen gi lamne yongde ta chik chulula mate sangchu ki lapshi tus Emory Thorin lobra soya tus kana na yare chesan de ta ne chik lapshi de chik zamling na ta kyapchimbo chik nanda doshim begap de la ni de chinda ta chunyi ki tseba gudan chula ani dolan chimbo chi sowa re songzu chimbo ode da tapte ne ani chika nanzo kyamro chi yaka shu